665. Videoposnetek. Dobar dan, četrtija. Ker sem danes na dopustu, vam pošiljam tole videokrožnico. Konec koncev smo sodobna šola. Vaša razredničarka bo do nadaljnjega odsotna. Rezultati konferencij so bili... Dobar dan, četrtija. Ker sem danes na dopustu, vam pošiljam tole videokrožnico. Konec koncev smo sodobna šola. Vaša razredničarka bo do nadaljnjega odsotna. Rezultati konferencij so bili... Ena stvar ne funkcionira. Dojma, kaj toliko teži s tem ugledom šole? Ta šola je ugledna, ko jaz pridem k pouku. Ja, in to je vsak dan 2 ure predomora, ne? Joj, kako se bom navadila na novega profesorja? Kaj če hoče, da ustaneš, ko si vprašam? Kaj če hoče, da so naslovi napisani z rdečo? Joj, kaj če mu jaz ne bom všeč? Kaj če učiš športno? Kaj če bomo mogli telovati med poukom? Kaj če bom dal domačo nalogo iz športne? Dobro, tej umirte se že enkrat s tem. In kje to je prav danes? Kaj, že bo poračala? Ma glej, glede na to, da hodi že 6 let na to šolo, mislim, da ne bo nehal prav danes. So seductive. I take you to the candy shop. I let you in the lollipop. Oh, girl, don't you stop. No, Miške, pol smo zmenili, ne? Ti od ponedeljka do petka, ti pa med vikendi. Kako misliš? Ja, mi delate tisto, ne? Delava, kaj? Ja, nalogo, kaj ste pa ve mislili, ne? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Hey, hey, oh, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Hey, hey, oh, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe
lahko pa povedala, kje je 4. A? Ja, jaz sem iz 4. A. Greva? Za tam. Dobar dan. Kaj si ti imel fama? Sneg barijo v sterni. Jaz sem vaš novi razrednik in bivši dijak te šole. Opa, Mišek, zate bi se pa splačalo ponavljati. Ja, slišim, da ste prejšnja razredničarko spravili v toplice. Z mano ne bo tako lahko. Če me niso pod grob spravile turneje po Skandinaviji, pa dolge neprespane noči, pa čakanje na sončnih vzhodov v objemu vedno druge ženske. Pa Jackie, pa Johnny, pa Jimmy, pa Jamesoni. Profesor, jaz sem tudi za geje. Mislim, podpiram geje. Če ti pade v naročje, jih podpiraš. Bumbar. Malo me je zaneslo. To je prvič, da sem nazaj v šoli, potem, ko je razpadel moj band. Profesor, jaz sem Lana, stara sem 17 let, rada se učim, tudi v prostem času in bom vaša najbolj vesna učenka. Lepo je slišati, ampak tudi slišim, da večina se ne rada uči tukaj. Ja, matematično-statistično gledano ne moremo govoriti o večini, ker premo sorazmerno koordinatne vsi... Dobro, skrajšaj, dej, ti si Dina Pifrka v razredu, dej. Kaj pa delate, če se ne učite? Ja, plešemo. In pojemo. Potem nastopate na drznici. Ma magari, drži se ne obstaja že vsaj ne 5 let, odkaj je šla profesorica v penzijo. Mi smo cele popoldneve na treningih, potem grejo nekateri v glasbeno, nekateri na pevske vaje in pač zmanjka časa. Ampak smo pa res dobri in tega ne moremo nobenemu pokazati. Veste, profesor, jaz sem še posebej dobra. Moja mama doma pravi, da naj se učim, da mi ne bo treba nikoli delati. Moja mama pravi, da sem lep in da mi ne bo treba nikoli delati. Profesori pravijo, da ples in petje nam ne bo pomagal na maturi. Po eni strani imajo prav, ampak petje, ples in igra so tisti, ki naredijo življenje znosno. Kaj je lepšega kot peti pod tušem ali pa zaplesati na ulici? Napisati pesem, si izmisliti zgodbo. Kaj je lepšega kot nastopati zase in za druge? Joj, jaz bi nastopala za vas, profesor. Ja, tako, jaz se bom pogovoril z ravnateljem, vi pa rabite malo spodbude. To bi nekaj zapel. Bom jaz? Ja. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. Time to try to defy gravity. I think I'll try to defy gravity, and you won't bring me down. I'm through accepting limits, 'cause someone said they're slow. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I'm lost. Well, if that's life, then when should I go? It's all about defying gravity. Kiss me goodbye and defying
ne, v vašem imenu sva sprejela dogovor. Ja, zelo demokratično. Kaj pa naslednji korak? Si bomo sami dali ocene, ali pa po pouku čistili učilnice? Nič od tega. Dogovorila so se, da če v naslednjem mesecu popravite vse ocene, Potem Božiček obstaja, ja? hotel sem reči, da če v naslednjem mesecu popravite vse ocene, boste lahko nastopali in pripravili držnici. Ja, to je super, ja. Ampak čakajte. Mislim, da ne nekoga pozabljate. Kaj jaz? Kaj ti? Ne učiš se, že drugič si v 4. letniku in ne plešeš. In tebe imam za brata. My life sucks. Dobro, dej. Če že vsaj ne plešeš, lahko vsaj pomagaš pri organizaciji. Ženske te, ne vem zakaj, rade vidijo. Lej, še tvoja mama me rada vidi. Cveto, moja mama je tudi tvoja mama. Gledaj, ja. Predlagam, da se kar takoj lotite, naredite plan in gremo v akcijo. Punce bomo plesale. Ja, mi fanti tudi. Mene boli noge, ki še rastem. Jaz bi lahko plesal, ampak samo, če me noben ne gleda. Jaz ne plešem, pa tudi, če mi plačaš. Lahko sem na odru, jaz sem lep. Ja, na to pa še nismo pomislili, kako bomo pa plačali dvorano, saj nimamo denarja. Čakajte, ena stvar naenkrat. Prvo je treba popraviti ocene. Če popravimo ocene, nas noben ne more ustaviti.
leta 69. Thank you.
Dragi gledalke, na vrsti je zadnji par, ki nastopa za pokal treh dežel. Ne pozabimo, da je prva nagrada 500 € in slišali smo, da si prav ta par zelo prizadeva za zmago, saj želi organizirati prireditev v svojem kraju. Držimo pesti zanj. Imam slabo in zelo slabo novico. Slaba novica je, da Miha in Najda nista zmagala na tekmovanju, kar pomeni, da s 50 € ne bo nič za dvorano. Zelo slaba novica pa je, da sta dva pisala negativno zadnji test. Gled, čuj, niti ene dvorane ne moremo dobiti. Ja, dobro, če ni druge, si bomo sami plačali. Ja, s čim jo boš plačal? Z žepnino? Boš razbil prašička? Za začetek bi lahko zlagali na polico Mercatorju. Lahko bi čistili šipe na bencinski. Ma to ne bo dovolj. Rabimo dvorano, ne moramo stopati v trimu, nismo v vrtu. Ampak mi moramo nastopati. But I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
I miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. I put this real up, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. Stari, ej, totalno sem se zaljubil. Vse stvari vidim drugače. Ptički plešejo, gosenice lezijo, na semaforju rdeče luče, na semaforju. Kaj če bi ti pokazal, kaj čutiš? A kako? Ajo, kaj so nam mater, rože kupi, ne? Rože, a? A daš nekomu, ki ti je všeč, nekaj mrtvega. Bolje bi prinesel srpnino vebrco in bo. Jo, se znaš kakšna baba. Ne pa se ne, in to je zelo grdo od tebe, okej? Pa boš, čakaj, kaj si ti kaj takega rekel? Ni zato, kaj si rekel, ampak kako si rekel. Spreminjam se v žensko. Until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving. I know we're standing in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, I never seemed so right before. I practiced every day to find some clever lines to say to make a meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The town is dry, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Še vedno nimamo denarja za dvorano. Meni praviš, moje hlače so tako stare, da če se usedem na kovanec, ti lahko povem, če je cifra ali grm. Res pomemben podatek. Glej, ko sem bil majhen, smo bili tako revni, da če ne bi bil fantek, si ne bi imel s čim igrati. Glej, jaz mislim, da bi se vseeno lahko fantje malo bolj potrudili. Veš, kot v filmih, ko pride en tak lep postaven fant, ko gre vse narobe in prav on reši situacijo. Ja, res ne vem, kje je kakšen tak. Fantje, imam eno zelo dobro idejo, kako dobiti denar za dvorano. Če mi boš rekel spet nekako, da bom zdaj podice filat. Ma ne, Cveto, dej, kaj me pustiš da povem do konca? Ne,
Ideja je zelo dobra, ampak mama ne bo všeč. In niti profesorju. Še manj ravnatelju. Če rečeš, da tudi policiji ne bo všeč, pa mi je že zanimivo. Dobro, gremo, vam bom vse razložil na poti. Mislite, da smo pisali pozitivno? Jaz mislim, da se. Profesor, koliko smo pisali? Ja, tako, ne? Jaz vam zdaj razdelil teste, pa boste sami videli. Ma ne morem verjeti, 3 sem pisala. Jaz tudi. To je 70% pozitivno. Jaz sem pisala 5. Jaz sem pisala solidno 3. Cveto, kako šlo tebi? Prijatelji moji, za pol točke. Sem pisal pozitivno! Kaj to pomeni, da smo vsi pozitivni? Ja, noben ni pisal negativno, kar pomeni, da gimnazijec bo! Jaz ne znam rabo to pospraviti.
skrbi, bomo že mi fanti poskrbeli za to, samo ko boste videli. Ma ni šans, joj. Ja, vidi ste, ne? Mladi, nedobudni, talentirani, pa so kaznovani za to, namesto da je bili nadaljeni. Kaj ćemo, da je naš na svet. Dame in gospodje, danes smo se spravili tukaj, da si bomo skupaj ogledali gledališko predstavo, ki so po 5 letih ponovno pripravili piranski gimnazijci. Uživajte!
Hvala. Ja. Najprej en lep dober večer, sem vam malo pozno, ma ajde, bolj še enkrat. Rad bi se zahvalil vsem vam, gledalcem, za spodbudo, za podporo in vse. Hvala vam. In zahvalil bi se tej prelepi, veliki ekipi. Ne? Prosim, eno hvala. Za veliko večino je to zadnji gimnazijec, ne? Tako da, hvala vam za vse še enkrat. V glavnem, še ni konec, še eno presenečenje imamo. Za danes je namreč malo bolj poseben dan. Naša Gaja ima 18 let. Zato bi prosim, da skupaj zapojemo. Najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga Gaja, vse najboljše zate. No, to je pa zdaj za danes vse. Hvala vam, naslednje. Ja, še nekaj. Se opravičujem. Treba pohvaliti še našo mentorco skozi vsa ta leta, profesorica Sabina Kravos-Jugovac. In seveda, lahko bi, dobro, je v redu. In Suzana Čopistančič, hvala vam. Hvala. Staniši, se opravičujem. Sem tudi jaz že malo. Ja, in našega tehničarja gor, ja, Štajerca, Mateo Žebec, lesi. Prišel v tak velikem številu, ful sem vesel in v cela ekipa tle, smo garali mesec, cel januar, december in še malo februarja, da smo vas navdušili, vam je bilo všeč? Tole bom ponovil besede lanskega gimnazijca, se vidimo naslednje leto.